Рус işgalcileri Харьков vilayeti Купянск tarafına saldırmağa tırıştı ama Ukraina askerleri olarını toxtatып oldu. Bu haqda Ukraina baş штабында bildireler. Anda kaydetkenlerine göre esas kuvvetlerini Rus işgalcileri Avdiivka ve Bakhmut tarafına yolladı. Techisat ve asker gayıplarının büyük miktarı işgalci idarecilikini meraklandırmay. Çünkü onların maksadı Donetsk vilayetini ne olsa olsun işgal etmektir. Rus işgalcileri tarafından yok etilgen kasabalarının müdafasını Karamanca tutkan Ukraina askerleri Ruslarga ciddi zarar ve gayıplar ketire. Erkun Donetsk toprağına komulgen Rus piyadelerinin yerine işgalciler digerlerini ketireler. Протягом 10 днів у окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж стало практикою, що на передній край здебільшого відправляють мобілізовані російські військовослужбовці. В той час, коли професійні військовослужбовці Російської Федерації намагаються усіма способами залишатися в тилу. За наявною інформацією, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію Російської Федерації сімей військовослужбовців 2-го армійського корпусу Збройних сил РФ. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також удар по позиціях зенітно-ракетного комплексу. Лицарі зимового походу adına 28-ci bölüknün Kırım Tatar askeri Aslan Sidametov Ukraina'nı müdafaa etkende vefat etti. 3 gün içinde Rus işgalcileri ile kirgen çatışmalarda bu yönde ölgen 2. Kırım Tatarıdır dep kaydeti Milli Meclis reisi Rifat Çubarov. Aytkanına göre askerden Odessa'da sağlıklaşacaklar. Zamanı ve vakti biraz keçebili olacak. Aslan Sidametov'un 3 doğmuş ağası ve ablası var. Aslan'ın ömür arkadaşı Gulnara Sidametov 4 kızı ve 1 torunu kaldı. Olar cenk başlaganından sonra Kherson vilayetinden Odessa'ga koçtular ve anda zor şartlarda yaşaylar. Askerinin korantasını ekranlarınızda görgen kartaga mali yardım yollap destekleyebilirsiniz. Şiddetinin yanı seviyesi. Rus işgalcileri avtomatlarının Cankoy rayonunda yaşagan 6 Kırım Tatarının evine basıp kırdı. Sabah saat 4-5'lerde ev sahipleri yoklaganda kapılarını kırıp koralardan atlap hocalığa kırdılar. Neticede Halil Mambetov, Liman Zekeriyaev, Osman Abdurazakov, Rifat Sidametov'nu ve Ekrem Kroş'nu tuttular. Sonki 2 adamının ağalarını Edem Bekirov ve Enver Kroş'nu Rus işgalcileri 1,5 yıl evvelsi evinden hırsızlagan idi. Ворвался целый дом людей в масках, ОМОН с автоматами. Положили его на пол, начали его бить ногами. Меня с детьми закрыли в комнате, забрали все телефоны. Сказали то, что возле нас стоял мужчина с автоматом. Adet üzere işgalciler Kırım Tatarlarını terörizmde ve Rus iktidarını zapt etmekte kabatladı. Bu kere sanki dersin olarını Ukrayna'dan idare etkenler. Deliler arasında Ukrayna pasaportları ve Ukrayna timsalleri olgan herhangi bir vesika. Sözde yasaklangan kitaplarını ise yanında getirdiler. Bu Rus FSB hadimlerinin adet üzere gerçekleştirgeni proseduradır. Aile azaları başka odada bulunganda FSB'ciler çekmecelerini açıp kitaplar bırakalar. На кухне лазили, в шкафах лазили, в комнатах матрасы, все переворачивали, вещи. Потом здесь у нас ламинат стоит в зале. Сказали, здесь у вас книги какие-то лежат. А муж говорит, это не мои книги. Нет, говорит, ваши. В общем, начали это все фотографировать. В общем, подкинули. У меня начали коленки трястись, плакать начала, потом собралась себя в руки. Дети, конечно, сильно испугались, начали плакать. Я их успокоила, как могла. Ну, понимали, что его, естественно, заберут. Bu defasında FSB hadimleri şiddetliğiyle farklandı. Tintuvni hatta dışarıdan videoga çekmege bile yasakladılar. Avtomat namlusu altında Liman Zekeriyev'ge protokol okuganda ağası Aslan'ı ağır hasta olgan anasının yanına yollamadılar.
вели себя грубо и вызывающе. То есть они сами мне говорили, устроили здесь клоуны, клоунаду. Вы лучше знаете законы. Когда я сказал, вы сами не представляете, вы здесь в форме передо мной стоите, лица закрыты, требуете от меня документы. Они сказали, мы не обязаны представляться, вы плохо знаете законы. Потом, когда посмотрели паспорт, сказали, сядь в машину и потеряйся. То есть они не разрешили мне никаким образом узнать, как там состояние моей матери, которая с давлением. Я знаю, что по-любому такое событие на ее здоровье положительно не повлияет. Да, саба saat erте olganına bakmadan komşular işgalcilerinin turgan araba kapıları yanında toplaşmağa başladı. Saatlerce insanlarını tıntıf ötkerilgen yerge 100 metr kadar yaklaşmağa izin vermediler. Akkorçalayıcılar bu defa tıntıf tez geçkenini işgalcilerinin aşıqqanını kaydetti. Bu kere olar saat 6'da endi tıntıfını bitirdi. Это, безусловно, связано с их страхом перед тем, что сейчас здесь соберется огромное количество людей, будут снимать, фотографировать. Потому что, например, Тимофеевка — это поселок, где компактно живут крымские татары. Поведение их было достаточно грубое, агрессивное. И некоторые из них даже говорили такую фразу, что это вам не год назад. Да? То есть они таким образом намекали, что события, которые сейчас происходят в Украине, они по большому счету отвлекают внимание общественности от того, что происходит в Крыму, поэтому они здесь получили такой карт-бланш и могут творить все, что хотят. 6 Kırım tatarını işgalciler Akmejitке alıp kettiler. Olarga advokatlarını yollamailar, çünkü olar keçken sene Jankoy rayonunda yazda tutulgan diğer Kırım tatarlarını korçalay ekenler. Следователь сообщил о том, что мы не можем быть адвокатами по этому делу, потому что мы являемся защитниками по другому уголовному делу, касающимся Джанкойского региона, то есть Джанкойские ячейки. По такой логике, значит, эти следователи действуют. Но это очередная попытка выбить адвокатов из дела. Вот. Новая такая тенденция и веяние у них, видать. Siyasi mabüslerinin alı ve vaziyeti hakkında şimdilik hiçbir malumat yoktur. Büyük ihtimal Rus işgalcileri olarını uydurulgan dava boyunca kabahatlap izolatorga yerleştirecek. Atakams Abrams Leopard! Atakams Abrams Leopard! Brüksel'in merkezinde Ukraynalılar ağır silah verilmesi için toplaştı. Aksiya temsilcileri Avrupa Birliği elçilerine müracaat edip tezden Ukrayna'ya yanı harbi yardım verilmesini çağırdılar. Тому зараз не час для бюрократії чи якихось їхніх внутрішніх політичних перемовин. Зараз час на активні дії. Цей рік буде важким, не менше важким, ніж попередній рік. І тому зараз не час розслаблятися. Тобто за військовим ми живемо в військовій Європі часів війни. І тому нам потрібні зараз швидкі рішення від Німеччини та інших країн-членів ЄС. Tedbirge kelgenler Almanya'nın Aleda Leopard 2 tanklarının verilmesi sualinde karar almağanını açıkladı. 2 hafta evvel Lviv şehrine ziyaretine kelgen Polonya prezidenti Andrzej Duda ağır Alman tanklarının verileceğini vaat etken edi. O günden beri hiçbir hareket yoktur. Ukraynalıların manifestine Avrupa siyasetçileri de koşuldu. Ми всі знаємо, що Україна зараз бореться не лише за своїх мирних жителів, не лише за своїх громадян, а й за весь континент, за всіх нас у Європейському Союзі. Ось чому так важливо підтримувати вас усіма силами. Açıklı çıkışlar sebebinden Almanya leopardlarının verilmesini blok etmeyeceğini ve istegen erkim olarını Ukrayna'ya verebileceğini açıkladı. En azından bu hafta görüşmeler ve müzakereler neticesinde Avrupa diplomatiyası reisi Josep Borrell bildirdi. Ukrayna bunun beraber yarım milyar euroluk harbi yardım ve Ukrayna silahlı kuvvetlerinin talimatlar geçirilmesi için 45 milyon alacak. Aksiya teşkilatçıları Avrupa siyasetçilerine silah verilmesi meselesinde baskılarını devam ettirecek. Leopard, atakams,
Işgal etilgen Ахмежитте гүрілтілі Ақшамысты шehir сәкинлері 51-ci Ordu Suqağı rayonunda 4 patlama işitkенлеріні bildirdiler. Büyük ihtimalnen patlamalar çok şiddetli oldu çünkü yerli sakinler Telegram gruppalarında pencereleri titrегенini kaydetti. Tasdiqlanmagan malumatlarga göre patlamalar Ахмежит rayonu Перевальный kasabasında meydanga keldi. Malum olğanı gibi anda Rus işgalcilerinin harbiy bazası buluna. Bunun beraber anda seferberlik çerçevesinde celp etilgen insanlarını orduga hazırlaylar.